ole wena chanchin bumi zom tak tak te zoram mi puita na thubeng war thlak le thutak min lui chu thei tura helaya in local khom hi in zaba chunga lom thu kan soi masa ani hei kini congress party hi kan ngai pui mo khop maya win press conference hi tuntuma po hian party na press conference kan ne ya hian kan kal that berali ngamo kate ke mani lama hei kabula hian kan senior pukelian zola an xmle a oma tin ka vela ma hian puchal rosanga kan xmle a omboka thanglam pangte kan tinga khuta kon pu doctor la lian chunga kan congress party spokesperson a oma tin pu pc tan sanga general secretary le media in charge a omboka tin pu lalbiak zama pu bi zeta kan spokesperson a oma tin pulal min moya kan general secretary finance in charge a oma tin chakbera engineer pusang khima spokesperson a omboka hetiang anga party hroi tu te kan kal thathi alom klong mai theni chuwang chuan kan ngai poimo hle a wena kan media mi te hun chep takara kan thusoi te min lo don son saka ngai thla a midang mi puin hena min puan jar saktura local zong zong hena lom thu ka soi ani kan soi mo panga thil tam tak ka soi don lova nagina zona le engemo inriat tu le khating te kan leng zot kan la in sang tura ngai taila ZPM Sarkar Healthcare chungchang mak kan ti hi mipuin mi eng mazatin an chora amar cho mipuin nol puyangin har sanatam tak kan ma chon mek ani Sarkar dam doile koron hospital tlem te hian Mizoram mindol zolova tuna makzam lo private hospital a hian Mizoram hospital a khum za som ngavel om mek ani chu mi ani awang chuan mi pui te hi an mang ang em ani ti kanan soi masa a tin tuna hian scam lian pui ai mung meka Mizoram healthcare scheme hi Mizoram healthcare scam a om meka ni ti hi ka soi lang duwa a chan sang oma pakhan na kan tar langa dim empanel hospital antia Silchar hospital te Shillong le Mundangami te hospital siama dim empanel peturin Mizoram Sarkar health department le Mizoram Sarkar hi a qualified lo phot tin dim empanel a hian hospital ho te ne na hian MR in damlovin a bil thei engwangin ne dim empanel hospital khu a chop siama chumi a chon damlo in enkol te MR an bil theilaya Mizoram private hospital ten MR an bil theilo ti hi zona lian pui ani tin adot le chuan right to information act 2005 auma India dan pui nuaya Mizoram apo tuna hian Mizoram right to information act 2010 kan mangmek ani chumi ma chuan Indian Contract Act 1872 auma chuta chuan thona thutlung siam chu mi puine na tlang zar lo thena dan auma nima sela sang ni le panga right to information act khan chu alo dang chata India dan pu azi anita right to information act section 8 1 dia chiang tagina auma public interest ani chuan mi puine na tarlan ngei turani ti ani Supreme Court in voi tam tak asoi to a right to information act hi fundamental right jingami right to freedom of speech noemi ani India constitution noemi ani right to information act hi chumi na titura ati chu voin ni thleng hian health department hian anti du lova midam tak nang mani chanchin bumi te po in niang RTA act noya hospital sang bill in zota an chang du lo chu an chang thei lo chu aya serious jok ma ka ngai chu Mizoram rural sang ber
Mizoram State Legislative Assembly mi pui na kan ayo kan than mi somli ro rail ten mani loka assembly session an ya chu da chon member zom tak tak kan ayo thu ten hospital sang sanga an rate an zota chu da chon health department hian hospital ten na kan in rem na agreement kan siama close sanpa kan ne ya chumi awang chuan confidential close kan ne wangin ati theilo 14:1 na oma antia wana hian ka zo du chu nang mani ka tang mi pui na ka zo du chu assembly speaker le assembly house leader ne ka zo du chu Mizoram rural na sang ber assembly ai hian health department hi an thuta emni kan ayo kan than kan member ten rural na hmuna ngei po hospital rate an zota hospital le health department te in rem na wangin an chang du lo ni hei hi Mizoram le India democracy long ngai lo thil serious to khok ani speaker hi angoi reng don MT ka zota kan house leader hi angoi reng don MT ka zota ni mi puina kan ayo kan khanten assembly house a budget an soi ho an pass na huna po hospital bill an zota department na chang du lova hei hi thil serious tak ani tin ka riat dan chuan right to information act nuaya mitam takin an dila an chang du lova amai ro chu nimin pi amaya khan chief information commissioner hovin thu buai soi ho na hearing ne nia chumi a chuan engwangin nge hospital re thi in chan du lo kar khachungin chang ro ti thutlu na po an siam nin ka ria nimina order kalam man lova engpo ni se chumi po chu ani dan tu dik tak ania long ni po ni sela assembly house kan ayo kan than mi pui ayo tena an zo na po an chang du lo hi thil serious top khok ani AZPM sarkar theng ania kan house leader le kan speaker assembly speaker po kazot ani tin adot lia chuan tuna hian hospital somsari hospital somruk pasari le daycare pathum nen an thopho meka agreement an nei meka heng ho zinga hian public money kanti mi pui poisa private corporation private institution tenena thoho na se mahman na tura hian law and judicial in avet ngei turani wana hian law and judicial ina avet hi an omlo tluk ani hospital le daycare somsari zinga hian chu wangin mi pui poisa man sual na lian tak ani ti hi wana hian ka soidu ani tin adot lia chuan Congress party hian official nei kan ngai poimo khop maya ti kan soi ta yanga kan sarkar lai khan state referral hospital falcona khan medical college Myanmar kan dina hei poi soi tur tam tak oma hona ro chon kan soi man lowanga official na kan ngai poimo wang ani a chu da chuan kumtinin Betstin Dr. Za an zirani tuna hian batch ni an suak to a chung te po chu ahun lai khan kan sarkarin doctor state ina azir tir te kha anzir zoa kumni Mizoram thingtlang khuwa atulna pianga thok turin agreement a je puya hemi chungchang hi chu hunna kan la soinga wena hian aboi to jiate chu wang chuan anu nuanga chuan khami chungchanga chuan pathian le ni puizara kan lo sarkar chuan congress chuan healthcare corpus fund poisa da in
mi pui rok zong in healthcare kan kalpui lowang Congress Party chuan health korpas fana poisa da in mi pui te tan zang khana le ol samna siamin healthcare hi Congress Party pathian le mi pui zara kan sarkar chuan kan kalpui don ani ti hi kan soidu ani healthcare chumchanga chun kha kha ni ta sela statistic tam tak oma nakin da te pakan len zo tur angai la tin adot le chuan ZPM sarkar a hian mire theiten chantuan nei taloni ti hi wena ka soidua chumia wangin mire theite thlawang ho turin Congress Party kan lo ding chok ani kan lo kalani ti hi wena hian katar lang du ani pakhat chau kan soyange March ni som pani sani som ni le paruwa khan PF lalom kimi kumsom thum pakhat mi PPC lalom kima zobok not lungle mi chu hospital a khum om lo tin raipur naw nei trap to kha an hara chumi wang chuan thingpui dora naw nei ta ti chuan a toy zong in chumi an thia tir po chuan civil hospital chuan an boi pui theilowa Kauran hospital a an kala avan duaya abural ta a rai chein Mizoram a khopui ber dottu lungleya khopui chunga hospital bula rai chein a thini a poi khop mai thil van doi thak takhi chuta chuan zoram mi pui min thonga tin a omna veng zopok te po anru na me ma bi takin join way me zopokin nisom paruka khan thu chua an siama tin nisom nile pathuma thu chua an siam le a tin all NGO zopokin nisom panga le nisom nile pathuma thu chua an siam boka ti chuan nisom pasari March sang nisom nile paruka mi thi chung te jing atangin lunglei police station a FIR thelu ani bokani nisom pasaria ti chuan kan health minister zom tak poin he thila hian arilru ana a nisom paruka assembly session nei lain maktu antlang zarna poyati thule aza thute hreumati thute asoya ngaidam te po adilani tichuan nisom palia chuan preliminary investigation nei ani to thute ane na thlen to thute asoya tichuan magisterial inquiry nei turani thu atar lang boka apuang bokani hata hian thil makdak mai chu nisom pakwa khan health department additional secretary in magisterial inquiry nei turin order asiama cholkar khatchunga order report beturin nisom hnia order an thak le a an siam danglam le a amihring an siam danglam le a amai ro chu Mizoram sarkar a hian magisterial inquiry ti thei tur chu home department le magistrate district magistrate te ani health department hian magisterial inquiry asiam theilo ama in hei hi hreng chunga ti nge hrilovin anlo tisual ka hrilova dichuan ka hria jail dan chuan hemi MCS officer magistrate inquiry ti turan ti hian health department in a ti ngan ti hi anti theilo ti hriin chu le kha chu lunglei deputy commissioner hna ari fara dichuan lunglei deputy commissioner chuan atma ina han point order siamin angai tho chuan magisterial inquiry atia tichuan di sin hena po hian a thelu to ni omin chanchin thara kalonga tha a nisom le pahni athi khani a win hi nisom le pakhatani a magisterial inquiry titura order an sun hundung jok chu nisom ni ani win hi nisom le pakhat April ani to a
ma se engma thu ala lova tin kan health minister zom takin nisom poruka statement asiama national ambulance service tepo toa a thonin raipur an phuranga an thanga a thonin river ani poin an phurtur ani enga tinge ni aza thakati tepo ati amai ro chu he sarkar rin tlak lo zia chu lung leya hian nikum november atanga voin thleng po hian national ambulance service nas anti hi poisa omlo wangin a service thailo chu kan health minister zom takhan march ni som poruka statement siama khan a thelo ni mai theya aum renga enga tingian kal lo tia nikum november thatang khan poisa omlo wangin na silung le hospital all india pum puya service thin kha a function lo a service lo ni ti kha kan han soi ani dichuan nichina ka soyang khan march ni som pasaria chuan mithi chungte jinga tangin FIR lunglei police station an submita amai ro chu voin thleng hian thakhat aliam don to malak na inquiry neite amithi chungte mo telephone mo hankal han zona te alo mi alo ni amak le mai tin thil mak te pakhat chu Mizoram State Assembly neilaya van duina danglam deu thlengzen zen lo awm hian achangtu minister inemo home minister inemo chief minister inemo special mention anei thin entinan kho chaklama leimin vakte kori chimte tin electric current man tiang chi te tual thana chungchang ate hian special mention an neya thilom dan mi pui hna an thil chin athlam bon thlak em ani PF lalom ki mi borol hi season budget season nei lai ni hetiang khopa khovele india na ngai poimo khopui lai lia raicha thi hi assembly a special mention nei animi alo te hi amak a chu wangin he sarkar a hian mire thei jokte pachia jokte chantu an nei lo chu wangin voina congress party chu mire theite chantu nei lo te chanturin kan lo ding chuaka kan lo out chuak ani tin zoboka ama pol hian ve burte khon ania tichuan cheng sing ni le sang ko le zathum mu ania chu zobok join way me in april ni thum tlaidar thum akhan an hla na ami thi chungte hei ba khi chu department emo state atangin emo ami thi chungte ta na thil ti hi alom lo chu wangin he sarkar a hian mire theite chantu nei lote an mang anga an ruma congress party chu wena hian an ai oin kan loading ani